Hi guys, tunia he eho Thadou Kuki Bible hichi hi audio kakhum laitah'u he azi chui bola hichi kakhum ham itia hele mitam ta hi gam sungu wahin khomutheilou helo wa hele amit power hat lo na Bible simtheilou jong mi he mi atam ta in chute nga hele hichi se chi lo wa asim do theilo jong mi tam ta om ta in hichi hodingle gelkhohna hi mod bunga mega voice tba center muna he office muna he hichi studio muna he voice recording kabol wa ni khating le hong ki release ding a he in kabol now hi rakhat lang hong chi ta in hi jong le ka cha hi live in hiti hin pha khateng khan chai di o he in angai ding in mizo se hello Bible simtheilou ho adia na ho adinga kain bolo hin pathina to akala over bol thei chana kain bolo hin angai ding in jong na ho jong anaki ko leu chun te isa he a studio item panin ka min kate ding ding mega voice chenamu uzong chu na ta san theila dingon khonungin na lung na hi chom de po bin a hi studio kabol khonungin laitah'u na lung na hi chom de po bin a hi kaboi thaje tulem hi chom ti a khat zong si mega voice studio chalai muna he la jong na khomutheilou khat zong ngai khinun sing la he la zan chan nun bol thei tai in nei pa khat in leng pi